kei roto I te toto o Josie Seymour te hākinakina. Just because mum's been up in the Silver Ferns, I've not done that hard works. I need to do it myself to get to where I want to go. I he tino ngākau nui ana ia ki te whai pēr ki ngā tapua o tōna māma. I tīmata Josie te kēmu poi tarawhiti I te wā e whitu ona tau. Koia te tamāhine a Josie Seymour, kāpene o mua o te Silver Ferns, raua ko Dallas Seymour, kai tākaro o mua o te kapa o taki whitu o Aotearoa, kapa o pango anō hoki. E nui ngā pātai o Josie ki tōna māma, engari mo tōna pāpa, ke whea mai. Ko tā māua ko Jules, ia mātou e whai te ara hākinekine. Well, I never felt pressure because I never thought I'd really be at this point. I was just playing because I love the sport, and it was a good time to hang out with mum and my friends. Nō nāia nei, kei te whai pūkenga ia me tana haerenga poi tarawhiti tuatahi ki tā wāhi kē. Ka tākaro a Josie me te tīma heke I hoi te rua te kaumātahi o Aotearoa I te Tri-Series I ahi te reiria. Deodorant, hair gel. Yeah? Gotta look good. My saying is, look good, feel good, play good. I was very shocked and overcome with a bit of emotion. I never really expected it in a million years. Even though like mum was the coach, yeah, I've just seen the players that are in the squad already. I was like, I'm not near that level. O ko tākenei ki te tiro atu ki tōku te mahine, tōna ngākau nui, tōna poho kereru ki te eka ki tērā taumata. Me ngā roimata kua puta mai I āia, no te mea ko tōna ngākau nui ki tēnei mahi a te poitarawhiti. Hei tā Josie, me manawa nui te tangata e oke ai e ia ki tēnei taumata o te kēmu. Definitely lots of like fitness trainings, working on your ball skills. I think like watching games as well, like analysing your own game, things like that, yeah. It's important to do stuff outside of like team trainings and games because those just aren't really enough really in the big picture. Ka tiro whakamua te whānau Seymour I te kitenga atua Josie I te whakataetai Tri-Series, ka tīmata I te rangi nei. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.